Gusto nagpartak iti basi lang kami ito kami iti break. So once again, good afternoon. Ito so amin lang po katumtum nga iti nga programa. Of course, kunani Kabsat Alice Lazaro Lee kayo. Advance Happy Father's Day kanila kay Junior Gameng ken kadagiti amang madam mga agding-ding. Ayan. And umay kayo itong Sabado nga road. Happy Sunday ka Arrobas ko na ni Bayaw Joseph. Yes, tulbi double celebration ta umun-una nga birthday isuna santo ni Bakot na anto no June 20 and 21 and 22 apang kami mo di Hawaii ta damog birthday di. Ayan nga road. Good afternoon kini ating Mylene Cariaso as well as kini ating Rina. Happy Sunday to all and advance Happy Father's Day ko yung June and JM listening right now to your station. More power and God bless us all. Hindi pa ako father Siyempre si kanti tumatader nga father DJ Balayo as of this moment. Doa kayo mo itong kini mother mo nga tintinulong aginaw kasi yan. Okay nga rod. Kaaro ba ket sa mga parents? Naichon ti problema garod ket no naichon inda di radyo di balay. Ay ka problema damot. Good afternoon dita balay no naichon inyawan dita radyo. Nanay Lourdes ni Anthony and ni Baby Juday. Yeah, Baby Juday. Oh, di balay mo laka sige. Of course, kada so amin mo kita balay. Good afternoon kada kayo. Oy, idi chimpot libak-libong. Nenten. Idi jemput lipak-libong ada baket ana arem ada met baru ngem ubing pailaeng ada met balay ngainda nagdagusan tenga tirabii day di baket nagkarayam tiko na day di baket ngainay ar-areng-eng sigin abaru kuray ng maming sanlaeng mayatak na ng nuti kalagit di ibagbagan pagbigyan ka na tasigun damano ka pekis ko aglang-langoy pekis ko tagsang-sangin ayat hulaeng asumang lajay igit game DJ ngay bakit atakayep ket metakayep ket ay na Diyos ako kastigayang tiro maket. Jemput lipak-libong ada baket ana arem ada met baru ngem ubing pailaeng ada met balay ngainda nagdagusan tenga tirabii day di baket nagkarayang tiko na day di baket ngainay ar-areng-eng sigin abaru kuray no maming sanlaeng mayatak na lang nuti kalakit di ibagbagan pagbigyan ka na tasigun damano ka pekis ko aglang-langoy pekis ko tagsang-sangit ayat hulaeng asumang lajay igit game DJ ngay bakit atakayep ket metakayep ket ay na Diyos apo kastigayang tiro maket ay na Diyos apo kastigayang tiro maket. Unit at tayo kasi laborobor sa mga. Okay, great. Great po na naman. Great ko mati family artist.
Bagara, Narag, and to all my Narag. friends. Sisiwit Kuya, it's me, Randy Ortiz from Luna. Kung ano pa dito ay naimbag nga malam tayo amin idol Cricumanti family Farinas sa Nolasco. Urban Ken Alcantar dita Pinoma. It's me, Maribel Bonao. Iti rang ayan. Pa-request mo ko dito Pinali. Wala nga Ilocano. Last. Naimbag nga daw yung mga idol kablao mati family Juan. Ken Agkad family agyaman na idol din ang kablao Mark Juan T. Malunon Norte Benito Sullivan. Si Kama May nagtatanong dito, how to join daw sa sinabi kanina? sa Father's Day sa special. Father's Day special. Okay, ulitin nga po iti no kasano iti promo hanga promo da iti pa contest tayo mat iti upcoming Father's Day celebration into no June 21. So kastoy po iti title na dito yung programa ay contest tayo is Idol ko ni Tatang ko kung na it is a special Father's Day contest iti adda kami man dito 98.5 IFM iti Idol Teng FM. Simple lang karo ba iti sumali, all you have to do is i-kabilyo abo yung picture ni Daddy yo no doa kayo kini Daddy yo i-send yo kada kami dito IFM ngem ikanyo balaeng abot istoryana no apay nga idol yo ni Tatang yo mabalin nga naliday wino naragsak nga istorya success kananya man na klase ti istorya mabalin yung irapin abo and of course iti wish you mat abo no nya tika yung iregalo iti FDD kini Tatang yung ate mga nakagalgat ati something to keep laeng kas ako mati martilyo saruko tragadi napaya radyo something like that kanta dumapay apo nga mabalin tayo nga isagot kini Tatang yo isedyo lang apo karo dito Facebook Messenger ko Bluetooth speaker kasi. something like that radyo Messenger ni John Mark Ken Messenger mat apo iti fan page iti IFM 98.5 IFM Or DJ mismo Facebook na. Yeah. June Seriales. Something like that. Iti deadline of submission of entries will be on Friday, June 19, 2020 and all entries will be consolidated and posted in www.johnseriales.wordpress.com. Kaya nga po akong entry ti mga box. So, into no June 21, iti culminating na. So, basta amin abo nga nangahabak. And idtamatan abo nga maitid mi kada kita request yung regalo iti FDT kini Father yo yan nagsimple lang karba so lalaingin nyo iti mangisurat iti istorya wala naimbang nga daw yung mga idol kablao ma nalpas ato yan sika Hello idol, greet ko nga tatay ko si Rodoy si Lucio Jeronimo Jr. at nanay ko Rosie Jeronimo dito sa Aurora Isabela from Joy. Naibangal daw kanya yung pasyarat kami man na Elgas family dito ay Isabela. Nicole na Elgas tinagpakablao. Karamo ni Alfred Malbasya. Para guys nakman idol ti 7-6 ito ilagan Isabela. God bless idol. Jocelyn Viernes idol greet ko asawa ko nga at da JSM at da trabaho na idol ni Raymond Viernes kan anak ko nga ni John Ray. Ken Eliza May. Thanks, idol. Okay. Babati naman mga lodi. Bati iman. Angkal. Angkal mandong kan na papang Jarnel nga insalan. Ken insan litong. Ken insan Kevin. Ken Shaq pa yan. Lodi. Nelmar nga. Madama tita kay na. Salamat lodi. Aldawan laya. Parehas man idol iti baro nga kantala tata. Di barbaro ka no. Di hampay na i-release. Okay. From Gamo Isabel Jay. May sabay. Idol June and JM, pakibati nga po ang Verdilio family sa Malig Isabela, pati ang pinakamamahal kong mama na nakikinig dito sa Turayong Kawayan. Nananahi ng face mask. Pagkatuto nga po yung bookseat. Ayan, nagatutay pala yung bookseat. Suman lang iti isarunutan balong. Okay, nga rod. Coming up is a song from John Mark. Dito'y ako, pera masaksak tanda kita'y Padak nga da boksi na. Boksitan. Dadengar din na po. Konsyonan. Ipadbadaanan. Dayta boksi. Agbungbungik. Paki punsyonan. Uray dim am-ammo. Dayta boksit. Agbungbungik. Nakarutikyan mon. Di makita ispong. Nakapot tatog abak mo't masikog. Pagligisan ko to. Yes. Dayta boksit. Agbungbungik. Konsyonan. Ipadbadaanan. Dayta boksi. Agbungbungik. Makiponsyonan. Oray dim am-ammo. Dayta boksit. Agbungbungik. Nakarutikyan mon. Di makita ispong. Nakapot
abak mo't masikog. Aha. Pagligiisan ko to, day taboksit, agbungbungik-ngik, minangkok asin am it, pinggan karay buhatit, nalpaan aminen aglamlamot kapay lang, tira botsyog, samto iturog, nagpigsa nga orok ko namtukan, ngok konsyonan, ipadpadaanan, day taboksit, Ay tabuksit. agbungbungik-ngik, Bongbong. pakipunsyonan, Pansyon. oray dim am mo, day taboksit, Ay tabuksit. agbungbungik-ngik, Bongbong. Nakarotikyat mon di makita isbong, nakabot-bot tatog abak mo't masikog. Pagligiisan ko to, day taboksit, agbungbungik-ngik, minangkok asin am it, pinggan karay buhatit, nalpaan amin at aglamlamot papay lang, tira botsyog, samto iturog, nagpigsa nga orok ko namtukan, ngor konsyonan, Pansyon. tipadpadaanan, day taboksit, Ay tabuksit. agbungbungik, Bongbong. pakipunsyonan, Pansyon. oray dim am mo, day taboksit, agbungbungik-ngik, nakarotikyat mon di makita isbong, nakabot-bot tatog abak mo't masika. Pagligiisan ko to, day taboksit, bungik, ye buksit, yeba aboksit, nagbuyok otot na, day taboksit, pit. Oh, ano na yan na pinto mo tabi? Kwek ko na na. Ayan. Dagayam ti sound. Nagbuyok garo di. Kuna. Ayan. Okay. Amok nga ado ti makarelita ta apo ta quarantine nga rod. Kat nawaya tayo nga mangan lata. Di tayo nagtibalay. So nga medyo kalawat ito amumi nga ti sa marunong nga sakit. Kat high blood. Tikin na ito ti aglo umagapo. So nga dapat naka-face mask na to, di pala eh. Ano Ano may iwasan ting ngatinga di yan. Okay, kuna na ni Ne. apo nagaduda sang sa kanton ko agad tutungtung tayo dito YouTube amo good afternoon ka na kayo aming nga naka-YouTube Sige, pasensya kinis ka dito. pasensya no madimi mabasa amin iti messages ko na ni Norberto Gazingan magandang tanghali po mga idol pabati nga po lahat na nakikinig dito sa Angadanan Isabela lalong lalo na po kay Kuya Buboy Gazingan kini Bikit bakit na pa-request kano 87Cs more power idol and Michael Tangonan says your good PM Manong yun kay JM Kablao man amin nga gidingat di programa yo aganad kayo kang kanayon manong tamno adalata mga ganme ti Domingo thank you and of Good. course Good PM Idol, greet ko lahat ng tagasan Bonifacio. Thanks Idol, happy birthday Ken Pitong. Ken ko na ni ano tayo yan? Pa-shoutout man ni Kayong Bobot ngagparparot ti uban di sirok ti langka. Toy Santa Maria Alfonso lista ifugaw from 1160 number na. Pag-ibigay Okay. pa yung number ng DSWD sir please. Oh, yung number daw ng DSWD. IFM. okay nag-text ni Apo Yes. Doc Derek Vizcara so ayan, nag-reply ako ng balong. Ay, kayang piload ko. So, damdaman lang hinan. Good afternoon kata kayo amin tapong alamdam kaya kita provincial capital. Ayan, of course, good afternoon na to ninong Atong. Ayan, stay safe kinini ng Melba and the rest of the family ni Balong Giovanni. Apo ni SB member na sutin nag-sponsor ito name that June. Thank you so Oh. much together with your wifey and of course Anna and husband. Ayan. Ano to ka? Ano, together with your name, age and address. Ayan, nga rod. Ate na, nagkado na yun. Oh. Idol Pakibati Family, Feliciano, Lilibit, Risabit, Maribit. Ako, nagmamay ka nagrakan. Malibit, it's a bit. Magdangal, Ginger, Agustin, Marian, Mary, Grace, Natividad, Anne-Marie, Angie, Alessandra, Aubrey, Alex, Mary, Ann, Agustin, Leonora, Martin from Annalisa, Natividad, di Barangay, Eden, San Manuel, Isabela. Uy, itaga Eden. Taga Aiden, San Manuel. Oo. What? May sabi nga sunata po, sagbay nga mangipatayab kami man ni tipugton yung nga sunata. So, hampay lang nga pakadamdamag. Text kayo mga pugton nyo dahil haan. Dati nag-request di peso dito. Okay. Tikot-tikot. Yes, as requested earlier. Kadagiti nahilig, di ko mo. Ako tikot-tikot mo.
Para ka ni Doc Derek Vizcara. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot, imas na ay agkintayen. No, itudok da, Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tayo orasen pa naginana. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Bigat pa'y laing agsarsara ka manen tidut-duten. Ipisok mo tala payak in imasam tiyag kur-kuri-kuren. Inutem nga iserek sampus-pusi-pusen. Alwagam laeng tadi kanto kita agtulen. No umaldawen tabuok mo metiap apirasen. Isagsagana mong tama-tama pa kuri-kuranen. Abot iti matang atoken baba mangyat-yat ken ka. Alwadan laeng tadi kanto kita bulseken. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot, imas na ayag kintayen. Ito dugda Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tayo orasen pa naginana. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. nung itirabiin sa balimet manenti karkarawaen. Atay banag nga iti mangaramit kita kasawalaen. Alin itaya mong tarugyan ka na kuri-kuranen. Alwadam laeng tadi kanto kita agsikugen. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot, imas na ayag kintayen. No, ito nung na Ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pintuyan na aglalo no tay orasen pa naginana. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Talaga mata po nga kaugalyan tayong Ilocano dahil agpakpakorikor ti matal apayan. Kat once again, the sponsors say to name the tune. Special thanks to Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Of course, Mr. and Mrs. Ron and Marivic Sibakan of Boston, Massachusetts. We also have Agri Component Sales Corporation, Agri Component Corporation dito Kawayan City. And of course, Pacific Star International Employment Agency. Ano ba talaga? Recruitment or employment? It can be recruitment, but iti nailanad iti SEC, pagkatay employment agency. Idol, pabati nga po dito sa Nungnungan 1 at kasiya. Kawayan, pa-shout out po. Shout out ka na sa family Salvador and family Dalit City at Dalit City. At pa-request po ng Magellan. Salamat idol from John Ray Salvador. And of course, may sabay. Pa-shoutout po kay Isidro Oracion. Pa-shoutout po sa Turod Boys, Giancarlo Isidro, Charles, James, Charmel, John Paul, Joshua. Okay, that's it. And last but not the least, kumusta man? Anak ko, dita,
kuya ni Rona ken Cardo kastamot apukok iso ni IC and agkakayas ti kayo Karing Manuel Toysan Mateo Quirino. Alak Siya. man dyan number yung idol. Kung ano ni J. Frox Andres. Okay, tinumber kat 0917-150-0361. Yan, idol ti IFM data. Hello, good afternoon idol. Pa-shoutout po dito sa Lindingan, Ilagan City. Pag-greet po ng Happy Father's Day. Kay Papa June Simon, thank you po sa lahat. Love ka namin. Pati din sa asawa ko, Happy Father's Day lang kay Yami Bagawisan. I love you. Thank you. Idol from Lorelei Bagawisan. Watching from Benito Salaben po, mga idol from Ami Joy, Sardinia. Okay. And good afternoon to Ma'am Devora Batara. Sabi niya, Sir Jun and GM, please greet my loving husband. Happy Father's Day. Thank you from Ma'am Devora. Okay. Happy Hello. Father's Day, Uncle Jerry. Papa Jerry, ayan. Daddy kundi- Jerry. Daddy Alright. Jerry, bueno, anapay nga tati. Papsi. Be. Kaya lang. Amok si ate awagan ta siguro ani Ma'am Ma'am Devora, Devora kaya. kini lakay na kat. Be. Abay, tabi. Very sweet da. Ah. Baby, be ko na tanong ka. Yeah. Siga awang amin daw awagam ti be. Buwang araw. So nga dim amo da kita. Damot, belat. For 100 pesos. Apo ka, gilit naman ng araw daw. Ampela, makita yan. Hindi, nagaduti ko natan ay. Di sumutan nga. Inulit-ulit na. Wan apa makaung ano na kita dito nga agte-text kita kami dispensaryo. For 100 pesos laing mata na lakalang dito sonata. Nalakalaing. Bago kami ag-break. So, with your name, age, address, i-text nyo lang nga po dito 0917 1500361. iti-title na daytoy nga sonata. Dungdung wen kantu unay indayunan kantu iti sinamay tultulo den kantut na lumamay pagamuanen ingkanto may libay anay pusok anay saan naut-ut launay itden kaniya kapangarabay kakasiyak ama idasay apaman nga ingkanto makatulog yarpaw kunto tarupan daytoy paniyog tapno di nakakagatin tila muket maimas muntut maturog anay pusok anay nasaan naut-ut launay itdem kaniyak apan narabay kakasiyak ama idasay. Apo, dagday ninong kaninin ang nalpas kay kumamutan apo nga nanganak hindi kapel agtal-talaw at responsibilidad yo kadagiti agkalay sa amin kaya mo nga puso ited yo kumaapo sab itan yo kumahang data pumanaw kay nga dagos hanyo nga aramidin nga reason apo nga dati COVID-19 nga umiiwas kayo may kayo manakipangan. Okay, nga mo pa nakalam. Anay pusok anay nasaan naut-ut launay itdun kaniyak apan narabay kakasiyak ama idasay apaman nga ingkanto makariin dagusen kanto sa kuyuten nga ililili kas may nga ubing tananamen samid ni esen anay pusok anay nasaan naut-ut launay
aniyak apang narabay kakasiyak ama idasay. Okay, awan pa aputin nakaalay iti pudpud no nga title na wino pauno dito nga sunata isong agsubli kami abo kalpasanti sa magmamano nga palagip.